d'Ivoire ni igihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika gikora ku nyanja ya Atlantique, kizwiho guhuza ubucuruzi n'ubukerarugendo ndetse kikaba iwabo w'imbuto za coca zikozwamo chocolate. Uyu munsi tugiye gutemberana mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Mwumva ni Cedric n'inshuti. Niba utarakana subscribe ubikore kugira ngo tubane mu byacu ku bukeye n'uko bwije. Bye ikaze. Ni igihugu kiri ku buso bwa kilometero 322 n'ibice 433 bya kilometero kare, gituwe n'abaturage barenga miliyoni 33. Gihana imbibi n'ibihugu nka Ghana, Beria, Guinea, Mali na Burkina Faso. Igihugu abaturage bavuga igifaransa nk'uko abanyarwanda tuvuga ikinyarwanda. Bari igihugu bagira izindi ndimi gakondo, izitwa Baule, Diyura, Dani ndetse n'itwa Yakubu. Izindi ndimi ariko zifatwa n'indimi z'akarere kuko zivugwa mu duce dutandukanye tw'igihugu, naho muri rusange bakavuga igifaransa. Ubaye uri umuntu utazi ururimi rw'igifaransa byakugora kuba muri iki gihugu kuko abantu bazi icyongereza n'imbaga. Mu bijyanye n'ubukungu kugeza ubu umusaruro mbumbe w'iki gihugu urenga miliyoni 95,400 by'amadolari, ndetse umuturage abarirwa ko yinjiza nibura arenga 2,900 by'amadolari mu mwaka. Serivisi ziharira 51% y'umusaruro mbumbe w'iki gihugu, inganda zikarira hafi 24%, naho ubuhinzi bukarira hafi 17%, aho mu buhinzi bahinga imbuto za palm oil zivamo amamesa, cashew, impamba, ikawa ndetse n'ibindi. Iki kandi nicyo gihugu gihinga imbuto za coca nyinshi ku isi kuko nibura gitanga 40% bya coca zikoreshwa ku isi. Izi mbuto zizwiho gukorwamo chocolate n'ibindi bifitanye isano nazo. Iki gihugu cya Cote d'Ivoire gifite amafaranga akoreshwa yitwa CFA yo muri Afurika y'Uburengerazuba, Western Africa francs. Idolari rimwe riba rihagaze 586 CFA. Aya mafaranga akaba asobanuye CFA, amafaranga akoreshwa muri Afurika y'Uburengerazuba asobanuye Community Financier African cyangwa se Coopération Financière Africa Center. Ndetse amafaranga yakoreshwaga mu gihe cy'ubukoloni asobanura Colonial Française d'Afrique, asobanura amafaranga y'ibihugu bikolonizwa n'Ubufaransa muri Afurika. Ibiryo bikunda kuribwa muri iki gihugu ni atike, akorwa mu myumbati binitse mu mazi arimo umunyu n'indi atike yakozwe mbere ukoreshwa nk'umusemburo, ubundi bakayikamura bakayanika. Ibyo birangiye bafata ya myumbati bakayifunga mu mashashi bakayiteka mu mazi ashyushye igahishwa n'umwuka gusa. Atike bakunda kurisha amafi n'imizuzu. Andi mafunguro akunzwe ni aruko, aho ari imizuzu bateka mu mamesa, ndetse n'ubugari bwitwa fufu, ubu n'ubugari bw'imyumbati ndetse n'ibindi. Amafi nibyo bikomoka ku matungo biribwa cyane muri iki gihugu, ariko nibura 70% by'amafi aba yatumijwe hanze kubera ko uburyo bwo kuroba budateye imbere muri iki gihugu. Ni igihugu gituwe n'abayoboke b'idini ya Islam cyane kuko 42.5% by'abaturage ni Abisilamu, 39.8% n'Abakristo, 17% nabo muri Kiliziya Gatolika. Abandi basigaye ni abayoboke b'amadini agiye atandukanye. Ubwinshi bw'Abisilamu iki gihugu ahanini bwatewe n'abacuruzi b'Abarabu bavaga mu majyaruguru Afurika mu kinyejana cya 14 n'icya 15 bakaza mu burengerazuba bwa Afurika bakoresheje inzira zo mu butayu bwa Sahara.
Cote d'Ivoire ni igihugu gifite imijyi ibiri mikuru irimo Abidjan ufatwa nk'umujyi w'ubucuruzi n'uwitwa Yamoussoukro ariho umurwa mukuru wa politiki. Abidjan ni umujyi ukora ku nyanja ndetse ukagira n'ikiyaga hagati muri wo cyitwa Lagone, ibituma uba umujyi ufite inkengero nziza z'amazi nka Asnières Beach, Grand Bassam ndetse n'izindi. Uyu mujyi kandi kubera imyaka wamaze ukoreshwa nk'icyambu kinyuzwamo ibivuye muri Afurika bijya mu Bufaransa byatumye iterambere riragera vuba, dore ko Abafaransa bubatswe n'umujyi Grand Bassam bise umurwa mukuru w'ibihugu bikoreshwa n'Ubufaransa. Ubu uyu mujyi UNESCO yawushyize mu murage w'isi ndangamateka uri mu hantu hakunze gukururwa na ba mukerarugendo cyane, kuko ukigaragaramo inyubako z'icyo gihe zigaragaza imibereho y'Abafaransa muri icyo gihe ndetse n'ibihe by'ubukoloni. Uyu mujyi kandi wubatsemo Karidinali Saint Paulo yubatswe mu 1985, ifatwa nk'imwe muri karidinali zifite imyubakire igezweho. Ibi bikurura abemera Imana kuhasura cyane. Ku bakunda amateka n'umurage, mu mujyi wa Abidjan harimo inzu ndangamurage yitwa Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire, irimo ibikoresho birenga 15,000 byerekana imico muri iki gihugu, imibereho y'abaturage baho, ibihe by'ubukoloni n'ibindi. N'inzu ndangamurage yashinzwe mu 1942. Hari kandi inzu ndangamurage ya Charles Alphonse yahoze ari inzu y'ubugeni Charles Alphonse mu 1991 kugeza mu 1968. Ubu yagizwe inzu ndangamurage y'ibishushanyo n'ibibumbano Charles n'abanyeshuri be bakoze. Kubakunda kureba ahantu hari inyamaswa n'ibindi binyabuzima, muri Abidjan hari pariki yahariwe ibinyabuzima Zoo National to Abidjan. Harimo ubwoko bw'ibinyabuzima bitandukanye birimo inzovu, intare, inkende, ingona, inzoka, inyoni n'ibindi byinshi. Muri Abidjan kandi hari ishyamba rya kimeza Banko National Park, aho riri mu mashyamba manini ya kimeza ari ahantu hatuye abantu, ari ishyamba ribamo inyamaswa zo mu bwoko butandukanye ziganjemo inkende. Ku rundi ruhande Yamoussoukro ni umurwa mukuru wa Cote d'Ivoire urangwamo ibikorwa bike yaba iby'ubukerarugendo n'ibindi, kuko ari umujyi ukiri kubakwa kuva wagirwa umurwa mukuru mu 1983, ubwo perezida w'icyo gihe Félix yagiraga ako gace umurwa mukuru kuko ariko avukamo. Kugeza ubu muri uyu mujyi niho hari urugo rwa perezida ndetse n'ibindi bikorwa bya politiki n'inteko nshinga amategeko y'iki gihugu. Cyakora uyu mujyi ufite bazilika kabiri nini ku isi ya Notre Dame de la Paix, nyuma bazilika Saint Peter y'i Vatican. Iyi bazilika kandi ifite agahigo ko kuba iri ku buso bunini ku isi, kuko iri ku buso bwa kilometero 30,000, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 18,000. Ikindi kiyaga cy'ingona cyitwa Lac aho Kayima. Iki ni ikiyaga cyahanzwe na Perezida Félix, aho cyororerwamo ingona. Ubu ni ikiyaga gicumbikiye ingona zirenga 200. Muri rusange ibikorwa bigaragara muri Cote d'Ivoire ni iby'ibihugu byinshi biri mu nzira y'iterambere, kuko hari inzu nyinshi zikiri kubakwa n'izindi zishaje. Umunyarwanda ushaka kujya muri iki gihugu nta viza asabwa, icyakora nta ndege iva mu mujyi wa Kigali witirwa muri kino gihugu. Akenshi bigusaba guca muri Addis Ababa kugira ngo ujye muri iki gihugu. Ku bijyanye n'isuku ni ibintu bisa n'ibikiri inyuma, kuko imihanda yabo iba yuzuyemo ibihuru, ibigunda, imyanda abantu bajugunye ku mihanda, amazi mabi yireka ku mihanda, yewe uracyabona abantu bihagarika ku mihanda n'ibindi. No mu mahoteli hariyo ugeramo bakubwira ko bazahindura amashuka igihe watashye, keretse igihe ubisabye ugahindurirwa. Umuntu wese ujya muri iki gihugu kandi bamusaba kwigengesera no kwirinda kugenda wenyine, cyane cyane ku banyamahanga. Ibibazo by'umutekano muke, ubujura n'ubwambuzi. Reka dusoreze aha ikiganiro cyacu kimumvagara Cedric niyo nshuti. Ndabashimiye mwese twabanye. Niba utarakanda subscribe ntusige utabikoze, kujya tubona mu byacu ko bukeye no kubwije. Tuzahura ubutaha.